Mwaka-ini wa 2013 nirio Suleiman Dori athurirwo rita ria mbere kurugamirira gicigo giki kiria kiri kaunti-ini ya Kwale na tigiti wa ODM na kiriki ikereka ria mbere ria miaka 5. Na thutha wa githurano kia mwaka wa 2017 Dori ni ahotirie aria mang'ethanagira nao ona tigiti ucio. Arari muikariri giti wa kamiti ya ngwataniro ya ambunge a gicua-ini. No rita riri utongoria wake ukoretwo na mihinga thutha wake hamwe na ambunge angi kuonania murugamo ngurani wa kiuteti wa gutuma ndugu na munini wa president undu uria watumire aheo marua ma kurutururwo kiama-ini kia ODM, no thutha ucio maundu makihorera. Mimi nataka niwaambie wananchi wa Msambweni ya kwamba mimi mjumbe wenu kwanza ni nyinyi, kisha ndio maslahi yangu. Dori ni arakoretwo agithinio ni mwiri thutha wa kumenyekana ari na kansa ya thakame. Kuringana na arata hakuhi eheirwo ni ndwari muthenya wa gatano kiumia kihituku na akiguthukio thibitari-ini wa Aga Khan mwena wa Mombasa kuria ararigitagirwo. Day before alikuwa ameletwa na akapata complications, ikaingia complications za pneumonia na mambo ya dengu na mambo kadhaa. Na kiroko kio muthe ituria kihario ba thibitari-ini ucio thutha wa riboti ati Suleiman Dori ni akuite. Atongoria kuma icigo-ini itiganite cia bururi oro hamwe na muingi wa Msambweni magitariria ithenya rinene riria riatigwo niwe kuona arari mutongoria uratungatagira muingi na kio kinene. Tumempoteza kiongozi shupavu, mpenda maendeleo, mpenda wananchi. He was very ambitious, kijana ambaye alikuwa na matumaini mingi sana katika uongozi na katika pia kuangalia constituency yake na watu wake kwa jumla. Ndumiriri ni ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni agwetete Dori ta mundu uronanagio camba hakinya ni kuhuranira ihoto cia andu ake. Munini wa President William Ruto nake akauga arari mundu uronanagia kio wira-ini wake na mundu urendete andu hatari guthutukania. Muthia wa mweri wa keri mwaka uyu wa 2020 waya gutura meciria-ini maikari a Msambweni kuona nirio ria muthia ageire na giikaro nao makiaririria uhoro wigie waki wa barabara na tabarira ingi cia kuria mwena ucio. Sisi almuhimu tunataka maendeleo katika sehemu zetu ambazo zimesahulika kwa muda mrefu, lakini pia tunataka haki za wananchi zizingatiwe. Dori uria urari na miaka 43 atanyitwo guthikwo umuthi ari muthenya wa Jumatatu thutha wa mahoya ma thaa ikumi kurumirira unduire wa ndini iria koretwo akirumirira ya giithiramu. Girifo tera Inoro TV ritwa riakwa ni wa Mbui wa Macharia.